ከኃይልክም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ከኃይልክም ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ከኃይልክም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይልክም ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ወሰወነየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኤ እብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ለዕለትነ ህድግ ለነ ልሳነ ወጌጋየነ ይትሃበነ እግዚኦ ውስተ አላድኅነነ ወባልሐነ እስመ ዚአከ የእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወነየ ፍቱሕ እስመ ኮንከኒ ረዳኤ እብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዘአበሰለነ ካብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ
እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ሲደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለአማሞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም። ይደሉ ክብር ወስብሐት
ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እሱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 50 ከፍቅዲ 1 ክሳብ 3 ነቢይ ኢሳያስ ዝተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለኣለም ይኹን ኣሜን። እግዚአብሔር ከምዚ ይብል እታ ኣነ ዝፈታሐ ኩሉ ፅሕፈት ምፍታሕ ኣዴኹም ኣደ ደኣ ኣበይ ኣሎ እቲ ንዕኡ ዝሸጥኩኹም በዓል ዕዳይ መን እዩ? እንሆ ብሰሪ በደልኩም ደኣ ኢኹም እተሸጥኩም ብሰሪ ገበንኩም ድማ ኣዴኹም ተፈትሐት። ስለምንታይ እዩ ምስ መጻእኩስ ሓደ እኳ ዘይጸንሐ ፀዊዕኻ ሓደ እኳ ዘይመለሰለይ? ብሓቂ ዶ ኢደይ ንምብጃው ሓፃርያ ወይስ ከናግፍ ዶ ሓይሊ የብለይን? እንሆ ብመግናሕተይ ንባሕሪ እንጽፎ ንወሓይዝ ድማ ምድሪ ኣጣምእ እገብሮ። ሰኣን ማይ ከዓ ዓሳታቱ ብፅምኢ ሞይቶም ይምሽምሹ። Wisdom of Sirach, chapter 1, verse 20 to the end. From the book of Wisdom of Sirach, may his blessing be with us. Amen. A patient man will hold fast until the proper time, then afterwards gladness shall burst forth from him. He shall conceal his words until the proper time, and the lips of many will tell of his understanding. And the treasures of wisdom are the parables of knowledge, but godliness is an abomination to a sinner. If you desire wisdom, keep the commandments, and the Lord will supply it to you. For the fear of the Lord is wisdom and instruction, and his good pleasure is faith and gentleness. Do not obey the fear of the Lord, and do not come to him with a divided heart. Do not be a hypocrite in the sight of men, and be careful with your lips. Do not exalt yourself, lest your falling bring dishonor to your soul. The Lord shall reveal your secrets, and in the midst of the assembly he will strike you down, because you did not come in the fear of the Lord, and your heart was full of deceit. Isaiah 26, 2 and 7. From Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. Open the gates, let the people enter who keep righteousness and guard the truth, and who lay hold of the truth and keep peace, because they hope forever in you, O Lord, the great and eternal God, who humbles and brings down those who dwell on high. The strong cities you will cast down, you will bring them down to the ground. The feet of the gentle and the humble shall tread them underfoot. The way of the godly is straight, and the way of the godly is prepared. For the way of the Lord is judgment. We hope in your name and in the remembrance of you, which our soul desires at night. My spirit rises early in the morning to you, O God, for your commands are a light upon the earth. Learn righteousness, you who dwell on earth. The ungodly man ceases, he will not learn righteousness on the earth.
He will not do the truth. Let the ungodly man be taken away, that he may not see the glory of the Lord. O Lord, your arm is exalted, but they do not know it. But when they know it, they shall be ashamed. For jealousy will seize an untaught people, and now fire will devour the adversaries. O Lord our God, grant us peace, for you render everything to us. O Lord our God, possess us. O Lord, we know no other besides you. We name your name. The dead will not see life, neither will the physicians raise them. Therefore, you brought evils upon them and destroyed them, and took away every male of theirs. Bring more evils on them, O Lord, on the glorious of the earth. O Lord, I remembered you in my heart's circumstances. Your chastening to us was a small affliction. As a woman with child is in pain and cries out in her pains when she draws near the time of her delivery, so we became your beloved because of your fear, O Lord. We have been with child, we have been in pain, and we have given birth. We brought forth the spirit of your salvation on the earth. But the inhabitants of the world shall fall. The dead shall rise up, and those in the tombs shall arise. Those in the earth shall be glad, for your dew is a healing for them. But the land of the ungodly shall come to an end. Come, my people, enter your closets and shut your door. Hide yourselves for a very short while, until the anger of the Lord is past. For behold, the Lord is bringing wrath from his holy place upon the inhabitants of the earth. And the earth will uncover its blood and will not cover its slain. In that day God will bring his holy, great, and strong sword upon the fleeing dragon serpent, the perverse dragon serpent that flees, and he shall destroy the dragon. In that day there shall be a beautiful vineyard, and a desire to begin a hymn against the city. Hosea chapter 14, verse 1 to 9. Hosea the prophet made blessing be with us. Samaria shall be utterly destroyed, for she hath resisted her God, and they shall fall by the sword. Their infants shall be dashed against the ground, and their pregnant women ripped up. Return, O Israel, to the Lord your God, for you become weak through your wrongdoings. Take with your words and turn to the Lord your God. Speak to him that you may not receive the reward of unrighteousness, but that you may receive good things. We will render in return the fruit of our lips. Assyria will not save us. We will not mount on horseback. Let us no longer say to the works of our hands, our gods. He who is among you shall have mercy on the orphan. I will restore their dwellings. I will love them willingly, for he has turned away my wrath from them. I will be as dew to Israel. He shall bloom as the lily and cast forth his roots as Lebanon. His branches shall spread, and he shall be as fruitful olive tree, and his fragrance shall be as the smell of Lebanon. They shall return and dwell under his shadow. They shall live and be satisfied with corn, and he shall flower as a vine. His memorial shall be as the wine of Lebanon. What has he to do any more with idols? I have humbled him, and I will strengthen him. I am as a leafy juniper tree. From me your fruit is found. بركة تكون مثل كلنا لعالم عالم آمين. اسمها تتركب مقبار زتمثل سنياتا ويئت اكيد بها بإግዚአብሔር ونحو سبنن يسر أحدا زي قبر هاتياتا بوسط مكانات قدسات نتعقس لأليه ونصور دكامو اسم እግዚአብሔር سبتكال جناتا ينسع مأسو سنياتا بهاتيتوم الله اصوى اقياتا تكالبتو وإتكالبتو እፀ ዘእንበለ ፍሬ ወይ እፀ ዘእኩይ ፍሬሁ ኢይኩን ዝንቱ ባህቲቱ
ወለሰብ ድህረ ገብሮ ወሲሞ ውስተ ገነት ሰበ ሀደገ ትእዛዞ ኢሃዶጎ ወኢተአገሶ አላ አውፅኦ እምገነት ወበእንተ ዝንቱ አእምሩኦ አሃው ዘኢኮነ ሰናይ ኢትምልኡ ቤተ እግዚአብሔር ወመካኖ እምሰብ እኩያን ወእምሰብ ሰናያን ከመካላአት መካናት ዘይመልኡ ሀጣን ወአማጽያን ሰናያን ወእኩያን አላ ሶበንን የጽር አሃዱ እንዘይገብር ኃጢአተ ናወፅኦ እመካናት ቅዱሳት ፍጡነ አነ አእምር ለእግዚአብሔር ምድር በምላእ ወሰበን ሬስዮ ለቤቱ ከመካላአት ምድር በምንት እንከና ከብሮ ለቤቱ ወእመሰ አነ ሶበ እገብር ኃጢአተ እኪተ በከመ ይገብሩ ካልአን እለ ይነብሩ ዲበ ምድር በምንት ይሰሚዩኒ ካህነ እስመ ዝንቱ ይከውን ለነ ደይነ እስመ አሃዱ ኢይክል ይምላእ ቤተከ ርስሃተ ዘእንበለ በፈቃድከ ወዋዓልተ ንጉሥኒ ኢይትሃበሉ ይጸውዑ ይባኡ ውስተ ኩሉ አሃዱ አሃዱ ውስተ ጽርሐ ንጉሥ እምእለ ይገብሩ ፈቃዶ ወእለ ይአብዩ ለእመ ገብሩ ዘንተ በተአድዎ ይደልዎሙ አብይ ኩነኔ እስከ ለሞት። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 53 ለጊዜው ናይ አርቄን ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ቴዎጦስ በዚ አንቀጽ እዚ ከም ዝበለ ስለምንታይ ከምቲ ዝግባእ ገይሩ ሕማም ሰብ ንገንዘቡ ገበረ ሕማሙ ሕማም ንኸጠፍእ ብሞቱ እውን ሞት ንኸጠፍእ እዩ ደኣ እምበር ኣብዚ ባርያይ ባሕሪ ስጋ ዘሎ ስራሕ በቲ ኣብኡ ዘሎ ባሕሪ ስራሕ ለወተ በዚ ባሕሪ እዚ ንሱ በይኑ ፈፂሙ ተዓወተ ስቕለት ተዓገሰ ፀፍዒት እውን ናቱ ገበረ ሕማም እውን ናቱ በይኑ ገበረ ሕማም ንእግዚአብሔር ገንዘቡ ክኸውን ኣብ ዝተገባኣሉ ግዜ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ላዕሊ ምድሪ ንዘለዉ ሕማማት ክጥፍእ ስልጣን ረኸበ ደጊሙ እዚ ናይ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋኖስ እውን ከም ዝበለ ንሕና ግና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብባሕርየ መለኮቱ ዘይሓመም ከሎ ብስጋ ከም ዝሓመመ ንፈልጥ ኢና ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብዚ ዓለም ብስጋ ዝተገልጠ ንሱ ቃል እዩ ብስጋ ክሓምም ተገብኦ ከምቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ዝጠቐስናዮ ገንዘቡ እዩ እምበር ሓቀኛ ስጋ ዘይብሉ ምትሓት እዩ ኣይትበሉ ከምኡ እውን ነቲ ዝበልናዮ ሕማማት ተቐበለ እዚ ከዓ ድቃስ ጥሜት ፅምኢ ድኻም እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ ዘሎ ፍልጠት ኩሉ ስራሕ ገንዘቡ ገበረ እዚ ኩሉ ዝገበሮ ሰብ ብምዃኑ እዩ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ነቲ ሙሴ ብዛዕባኡ ዝፀሓፈሉ ማስትያስ እነሆ ረኸብናዮ በቲ ዝፍለጥ ዝጠቐስናዮ ባህሪኡ እዩ እምበር ብምንታይ ባሕሪ ደኣ ተረኽበ እዚ እውን ብዝርከብ ስጋ ምርኣዩ ምግላፁ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ገላዊ ኣይሁድ ከም ዝሓዝዎ ዝባኑ ንግርፊት ገፁ ንፅፍዕቲ ከም ዝቐብዎ ምራቕ ተፀይፉ ገፁ ከም ዘይከለወን ከም ዘይከወለ ከም ዝሰኸየው ከም ዝሓዘነን ኩሉ እቲ ብዛዕባኡ ዝተነግረን ከም ዝተቐበለ ተነግረን ንእግዚአብሔር ቃል ክገርፍ ከሎ ክፀፍዕ ወይ እውን በቲ ዘይድህሰሱን ባህሪ መለኮት ኣብ ገፁ ጡፍ ክብለሉ ዝኽእል መን እዩ ብቅድሜና ዝነበረ ቃል እግዚኣብሔር ነዚ ካብ ተቐበለን
መከራ ተቀበለ ብስጉኡ ዶ ኣይኮነን ካብ ስጉኡ ከይተረፈ ገንዘቡ ከም ዝኾነ ገይሩ ብፍቓዱ ሕማም ተቀበለ ዳ እምበር ብመለኮቱ ዘይሓምም እዩ ደም ኣብ ክዳን ሰብ ከም ዝንፀግ እሞ ግና ነቲ ደም ኣብቲ ዝተኸድኖ ሰብ ከም ዘይበፅሕ ከምኡ እውን ጎይታ ብስጉኡ ሓመመ ብመለኮቱ ግና ሕማም የብሉ ግና መለኮት ምስ ስጋ ስለ ዝተዋህደ በቲ ኣምላኽ ዝኾነ ስጋኡ ተቐቢልዎ እዩ እቲ ዝተዋሃበ መለኮት ብስጋ መድሓኒት ምእንቲ ክኾነና ነቲ ሕማም ገንዘብ ይገበሮ ናይ እዞም መምሃራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩሎም ቤተ ክርስቲያን ይኩን ኣሜን። ልብየ ኩሎ አሚረ እስከ ማይዜኑ ይጤበዩ ጸላእትየ ላዕሌየ ነጽረኒ ወስማኒ እግዚኦ አምላኪየ ወትጽየረኒ ኩሎ እስከ ማእዜኑ ይትየበዩ ነጽረኒ ወስማኒ እግዚኦ አምላኪየ ረአኒ ልብየ ኩሎ አሚረ እስከ ማእዜኑ ይጤበዩ ጸላእትየ ላዕሌየ ነጽረኒ ወስማኒ እግዚኦ አምላኪየ ወትጽየረኒ ልብየ ኩሎ እስከ ማእዜኑ ይትየበዩ ጸላእትየ ነጽረኒ ወስማኒ እግዚኦ አምላኪየ ወትጽየረኒ ልብየ ኩሎ እስከ ማእዜኑ ይትየበዩ ጸላእትየ ላዕሌየ
ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ንሱስ መከርበር መንግሥተ ሰማያት إذا قالنا بثنا نعم الله من الحنان أن يسوع سوسين أول من بسرور مسكنا في العالم كل ساعة من العالم عالم آمين. وانجيل يوحنس معرف شمونته كفر حمسان حدا كسر حمسان شعتن. إذا قال ليس حلو زبلن زلالن كان زي موت بحق بلوكم الله بلوم أيهود ما قانين كم زحاترك حجي فلتنا أبراهام ميتو نبيات وين ميتهم نسخاقنا قالي زحلو نزل آلم ايك موتين يتبه لالوخا كابت زموت أبنا أبراهام دن نسخات عبيخا نبيات وين ميتهم نسخاق من تقبر اللخا بلوهم نسخا من تقبر اللخا بلوهم يسوس قا أنا قزار سي انت أخبركو كبرتي كنتيو زخبران نسخاتكم عملاخنا تنبو أبويو نسخاتكم اي تفلطوانيكم أنا قنا فلط ايه اي فلطن انت زبل كما خاتكم حساو مهون نيري أنا قنا أفلطو قالون حلو إيه أبوهم أبراهام معلتي كريه خمزن لهم وفليتو تحقوسي ريوخ أباه بلوم نابل ملسن لهم أي قد كا قنا 50 عمت قوازي ملاكاس نا أبراهام دما إيه خايو بلو يسوس كا بحق بلوكم الله أبراهام كي تولده الله أنا الله بلوم سلازي كدربيلو امني على علو يسوس قنا تحاب ايه كبيت مقدس ون بما اخلهم حالفه وولد زعم من نايزر على مي وتالاتو برهان زبا امان دهر ونجيل اسرتو احدو ساعات معالت زسوني برهان زبا امان زا ابراها لا كله ما حساب وملا كله على موت اجزي يسوس أيهود سيقبو هابط انتو برهان كما يرأيوه أستناه وستيتو مستيرو اسمه زعام ربطو يموت العالم وسبسمو أبدان أيهود يبيلو أبراهام موت ونبياتني موت فوق زي يموت زي عمن بك يبيلو من لما سبحكو رسيه يكون اسمعتي من تاني اسم بيه ليت زي سبهاني أنت نوت عبي من أبراهام ذات موت يكون لك عادي هو 50 عمت وإلى أبراهام ريك من تري ترسي رسك ويبيه مدهن أمان لكم وكما أنا هلوكم كلمة أبراهام كرسوس ومدانين متى وهم وماتيو أدهاننا
إذا بوتا زمن تخصنعن بسم ቅዱሳን አባታታት ዘመይ ቦታታትን ገዳማትን አቦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ሓፈሻውን መላእ ዓለም መንቲ ክሕልዎ ጎይታውን ካብ ክፉ ክኽውሎም ንኣናውን ሓጢኣትና መንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ተሳሃለነ እዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምንቲ ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንኣና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ببحري بمدري بأملاكاتن قلياتن بخالق مقدتاتن من تزقشو أنبوتاتنا نقدتاتنا نحواتنا حتى بويتا بونع مقد مريحو بسلامن برهوان نمن بريوم من تخمل صومنا أنا ونحكياتنا من تخحاد قلنا تسليو እግዚኦ ተሳሃለነ نقراوتنا عوامن وينتاتن فرتاتن كمون كل زفر تخل زبله ويتا باريخو أخعبيتهم كام متخا أدحلنا في السامين من تخبطحون حياتنا ومن تخحاد قلنا نسليو እግዚኦ ተሳሃለነ أبكر ما محدرتن فررتن لأنه قويتا محروتون يقرتون من تخبرنا لبهم وين به حياة ونذكر حالنا حياتنا ومن تخحاد قلنا نسليو እግዚኦ ተሳሃለነ أم كرسوس آمين من تزموت أبوساتنا نادي باباساتنا باباساتن 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 أبوساتنا إبسكوبوساتن قوموساتن قساوستن أحواتنا دياقوناتن منقوساتن أبوساتنا مئمنان كالوت أبوغن كريستيان زعرفوا كلهم ويتا عرفت نفس خيبهم نعنا ونحاتياتنا من تخحات قلنا تسليو እግዚኦ ተሳሃለነ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈፀምቲ ሂወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዑምን ንዓና ንሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ሓንቲ ቅድስን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና ንሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ምንቲ ነብሲ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ነብሱ ብሰላም ክዓርፍን ንዓና እውን ኣብ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ኸይንብትን ከማና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከየሳለቑልና ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ ከምብረልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ሓድነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብፅሓናን ሓጢኣትና እውን ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቅበለሎም ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሕቶም ክጸንዑን ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ኣብ ተሳሃለነ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ገቦም ምሕረቱ ክጽግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሕፍትን ካልእን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለፀ ዓስቢ ኣብ መንግስተ ሰማይ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ነቅሶ ከበን በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድም ሽማምንቲ መኳንንቲ ስልጣናትን ፍቕርን ክብርን ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነብሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረጋውቲ መበለታት ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኺንን ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ከንሕርሓሎም ይቕረ ክብለሎምን ከርወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ስማርቶት ዘለውን ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሰቐዩን ብኣጋንን ዝተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓር ኣውፂኡ
ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና መን ተኻድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እቲ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመፅኦም ንዓና እውን ሓጢኣትና መን ተኻድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ናይዚ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይትን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ይሁ ክሳብ ኣፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኩሉ ፍጡር ኣፅኒዑ እውን እንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና መን ተኻድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡና ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረቱ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና መን ተኻድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ነዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ተኻድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ክረናልናን ይቕረ ክብለልናን ልማንና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረናልናን ይቕረ ክብለልናን ልማንና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገና ንጸልዩ እግዚኦ ኣምላኽናን ክረናልናን ይቕረ ክብለልናን ልማንና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ አምላክነ ሰብሖ ወናድር ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በበሳይሉ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን መዲና ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን መዲና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስና ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስና ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስውጣስና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስውጣና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ዶሊና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን መዲና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስና ክርያ ላይሶን
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስና ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ተስቦታ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ተስቦታስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን መዲና ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታኦስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ክሪያ ላይሶን ተስቦታስ ናይ ክሪያ ላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን
ሰላም ብሉተ ጸጋ ብሉተ ክብር ታቦተ ሕግ አንቀጸ ሥጋቺ በድንግልና ንጹሕ ሀሊበቺ ጠበወ አባይሩ ግዛ ያውድዎ ዘወንጌል አፍላክ ስብሐት ለኪ መዝገበ ሰናይ ሰላም ለኪ ሐመረ ብል ሙዳየ ብረት ብረሌ ሰላም ለኪ ወሐወልተ ስምዕተ ነቢየ አዚመ ለኪ ለወልድኪ ስብሐት ለከ ቅዱስ ምስጢርከ ይንስኦ ሀበ ሐዋርያት ሀብሎ እንተዋቆሙ እምድኅረ ተደሩ ተሳረከ ከመ ይመሮ ስብሐት ታብከረ በደምሃ የሶሶ በይተውል ያጓ ከዚየ ፈቀደ ስብሐት ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ ይእዜኒ ተወከብ ነቃ ወስርከ ስብሐት ተዘናግር ለከ ስብሐት ይእዜኒ ተወከብ ነቃ ወስርከ ስብሐት ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በላይከ ይእዜኒ ተወከብ ነቃ ወስርከ ስብሐት ተዘናግር ለከ ስብሐት ለከ በማርጋት አሰርቶ ዛግባይክሙ ፀሐየ ሶበ ኀቤክሙ ጊዜ ሰርክ ጸለየ ሕዝቅያስ አመደ ወየ ስብሐት ለክሙ ለሥጋዌ ሲሳዮ መንፈሳዊ በዩ ለዘርእ በሰብእ በጌጋዩ ሥላሴ ዘትየልዮ ስብሐት ለክሙ ዜብና ሰርጋዊ አመ ውስተ ናቸው ሰለስተ ግብራተ ረፈና ዘማድገም ወለዳዊት ቅድመ ማሩን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ሰለስተ ዘማድገም ወለዳዊት ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ
ማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወላዲተ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወልነ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንአምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሐቀኛ አምላክ ዝተረኽበ አምላክ ዝተወልደ መርክቱ ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይብኡ ግን ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ዚስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይኹን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ሓመመ መከራ ተቐበለ። بكل زمن هوتهم مقنعة هيمانات بمسكانان بخبرن حلوهم كاب كل حلينان كاب كل لبونان لعل أبز بلد فقرن سلامن أنبرهم آمين. أملاك بزولدت أدخلنا قدس نسيتن مريم إنسانا بتقبلوا صلوتن لمانون بأربعة يوم عبيت برهاناويان ميكائيل جبريل سرافيل رفائيل سرافيل سقاب زي بلوم 4 انسان 14 كهنة سماين زخر اسمهم العلم بزبالة قدسانن أبوتاتنا أرست أبو أبراهام إسحاق يعقوبن بيوحنس مطمقن بعشرة وأربعة ألفن 4,000 ቅዱሳን ሕፃናትን በቅዱሳን አቦታትና ሊቃውንት ሐዋርያትን በቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላዊ ተሰብዓን ክልተን አርድእትን 500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቁንዕ ብዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰያት አናንያን አዛርያን መሳያልን ብ7 ቅዱሳን መናእሰይን بقدس استيفانوس ليك دياقونات القداماي سماعت بقدس جيورغيسن بقدس تيودروسن ون بقدس انادليوسن بقدس مرقريوسن بقدس ماماسن بقدس ابولين بقدس فيلاتاوسن بقدس اباديرن بقدس غلاوديوسن بقدس فاسيلادسن بقدس فقيطورن بقدس ميناسن بقدس كيرقوسن أديو يلوتان بقولهم سماعات حيال تقادالاي ناي ولد واحد سماعت بزخانة بابانوب دنجلن بتعابين أبون سماعت بزخانة صادق زخانة أبان تونسن أبونا أبا باولين أبوتاتنا قدسان 3 مركارساتن بابونا أبا يوحنس حزيرن صادقن بصادق أبا بولام بابونا أبا بيسوين بابونا أبا آمونن بابونا أبا يوحنس كمان بابونا أبا بنتلون بابونا أبا سينودان بابونا أبا بزنودان بابونا أبا لتولتن بابونا أبا أبوميزن بابونا أبا أبكر رزونن بابونا أبا برسومان بابوتاتن قدسان روماويان مكسيموسن دماتيوسن بطنعان قدسان أبا موسين بأربعان شعاتن سماعتاتن بكلهم لبست مسقل تقبلت مكران صادقانن ملاخذا برخت على تزيان برختهم من سكر ريعتهم من حرد ذلو ولمانهم من كل ساعة مساين بس كلهم من يقولوا آمين I love Suji.
In the name of the Father, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, amen. Glory be to God for allowing us to gather in His house today and participate in the very first day of Holy Week. For those fathers, mothers, brothers, and sisters that weren't able to come because of work, sickness, and many other reasons, may God be with them always and give them strength in all that they do. So today is the first day of Holy Week, and again, glory be to God for allowing us to reach this day. Does anyone know what this day is about? Does anyone? No? Yeah? Yes, okay. So, it was Jesus cleansing the temple, and also Him cursing the fig tree, right? I want to begin first by reading the gospel from this morning, which was Mark 11:12-26. The fig tree withered. Now the next day, when they had come out from Bethany, He was hungry. And seeing from afar a fig tree having leaves, He went to see if perhaps He would find something on it. When He came to it, He found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And His disciples heard it. So they came to Jerusalem. Then Jesus went into the temple and began to drive out those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And He would not allow anyone to carry wares through the temple. Then he taught them, saying, "Is it not written, 'My house shall be called the house of prayer for all nations'? But you have made it a den of thieves." And the scribes and chief priests heard it and sought how they might destroy Him, for they feared Him, because all the people were astonished at His teaching. When evening had come, He went out of the city. Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to Him, "Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away." So Jesus answered and said, Have faith in God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, 'Be removed and be cast into the sea,' and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you will receive them and you will have them. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Glory be to God. So in this gospel, we see two different actions that Jesus performed as soon as He entered to Jerusalem. The first one was the cursing of the fig tree, and the second one, again, the cleansing of the temple. And both actions complement one another and point. The central theme is that we have to remove all the external and that hinder the growth of the new man. Now, who is this new man? What is this new man? Right? It's discussed by St. Paul in Ephesians, where it says, "But you have not so learned Christ, if indeed you have heard Him and been taught by Him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness." This is chapter 4, verses 20-24. Now, before proceeding any further with this concept, with this verse, actually, with the theme, let's break down both events, okay? So the first event, again, what do we say it was? What do we say? The other one. The other one. Cursing the fig tree, right? So why did Jesus curse the fig tree? So the first time we actually encounter the fig tree is in Genesis, when Adam and Eve tried to cover their shame after the fall. Then they used fig leaves to, cover their nakedness. However, what good did that do for them? And what did they gain from it? Nothing at all, and it was merely just an accessory, right? So I ask again, in this gospel, why did Jesus curse the fig tree?
First and foremost, let us understand that everything he does is for us, to give us an example, and it had nothing to do with the tree itself. Although it may seem like there's a vendetta, right? To be completely honest, me personally, when I was reading this passage before, I've always imagined this tree is dry, and because of that, Jesus chose to throw it out. But then I also question, why would he approach this? But even in the passage, it says that this tree was full with leaves, right? Our church fathers tell us that this tree looked healthy and very promising from a distance. But when he approached it, he noticed that there was no fruit within it. So he curses the tree so that we can take a message if we also look healthy from the outside, but inside bear no fruit. Yes, we can wear our crosses on our necks. Yes, we can hang icons around our house. Yes, we can be regular churchgoers. We can be servants of the church even. But what benefit does this have if we bear no fruit? If our focus stops at outward things, we risk turning what should lead us to God into something that stunts us, that stops us from becoming that new man. So the second event that occurred was the cleansing of the temple, right? So from the second week of this great fast, we recall Psalm 68, 9-10, which is, "For the zeal of your house consumed me, and the insults of those who disgraced you fell on me. I bent down my soul with fasting." So why did Jesus cleanse the temple? Why did he drive out all the merchants who were selling and conducting their business? It says it's because of his zeal for his Father's house, right? Jesus couldn't bear to see anyone misuse the temple. His love and his passion, again, it wasn't casual, right? It consumed him. Now, how do we apply this to our lives? In 1 Corinthians 3:16-17, it says, "Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells within you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple." Again, the temple is ourselves. Like Jesus, we should all be consumed by the zeal of his house, and we should drive out anything that misuses his temple. Now let's look deep inside ourselves. Let's really contemplate. Can God dwell within us in the state that we are currently in? If we overlook the purpose of the temple, we risk turning into a house of merchants, which is ultimately a house of sin. So throughout this entire gospel, let's try to understand one thing. This Holy Week, Christ does not simply invite us to admire him. He calls us to be changed by him. He comes to curse the barrenness that's within us and to cleanse the temple that is us and to dwell within our temples. So today, we're called to uproot the unfruitful plant that is within us and to allow for a space for the fruit-bearing plant to grow within us. Today we're called to remove all the merchants from within us and give space for the priests and the deacons to come and serve inside of us. So how do we actually begin to uproot this unfruitful plant? How do we begin to cast out the merchants from within the temple? Well, we do this by returning to the spiritual tools that the church has always provided us. We read the scripture and allow the word of God to expose what is dead within us. We pray and we ask Christ to reveal the sins and passions which we have become comfortable with. And we fast with understanding, not only from food, but from every habit, desire, and distraction. And we participate in the Holy Week prayers, because these are not just services. They are a method for Christ to come within us and to renew us, to cleanse us. And if we do all of this, then Christ will not only curse the barren tree, but also he will plant the seed of life. He will allow us to bear fruits of the Spirit, okay? He will not only cleanse the temple, but he will also make us a dwelling place for his Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, one God. Amen. ቃለ ሕይወት የስማዕልና አቡነ ዲያቆን አቤል
بدكنا هنجلجل زوقعنا لولا بحري فتارينا انك قدسان ناي بحر مسغانا مسحيو من الوقت كم زغنا يقرب بالحسر زبلنا انتليها أبونا بيتش تسفم أبرح قبلنا يم كلتا نجاري لومي ويتانا اسكسوس بيت المقدس زستيلول يتعفر زيت رهبا قصد لبلسكا زرق مولو معلتي يلو سمو أبلس بوكيروس إلنا ما نبونا بيتش تسفم كأفزعود المرد فتنكم همزنا هنجرك أما ما يبلني الله تسمع أبو المفرس كتسعد وأملاك آمين أملاك بارك أبيكم أبي الوجنة يا بيت المسجد يقول لومي كابتن زتنبر وانجيل ماركوس عصرت كلتن ماتيوس أسران حاجن سوني بيت المقدس يتبهان باي جميرنا مصر بيت المقدس يتبهان مصر كلتا في السامية تفلسي محانتي تتافرز تسعنا أمبلس توريطا كم تنقص غير ترقي مع مالك كلايتها أكتب بيت المقدس مساعته زشيطون بيشايطون ناي أولادات ناي مشايطين عداقة مسقبر وان بيت المقدس كازي كابز بيت يوصو بيتي بيت صورتي زبها نسخاتكم من انتا غيركم ويلنا بيت شيتي بيت خطرت غيركم ويل እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እዚህ አህሚምና ተጠቢቅና ተገብረልና ወዕለት ክርስቶስ እንዘክረሉ ሰሙን አጀሚርና ለው ፍጻሜ የብጽሐና አምላክ ግን እዚ ጸሎታትና ሁሉ ጽልይ ከለናሲ ብዙሕ መከራ ይዘልና ብዙሕ ቃንዛ ይዘለና እናስተውዓልና እናዘከርና አምላክና መሓር ምዃኑ አፍተን ንጽምስ በልኩ ዘንበብኩዋሲ ኦሪት ዘጸአት 35 ሙሴ እግዚአብሔር እስራኤላውያን አጣዖት ምራኽ ወርቅ ሰሪሖም ጣዖት ምስ ኣምለኹሲ እግዚአብሔር ከጥፍኦም እየ ኢልዎ ሙሴ ከዓ ንእግዚአብሔር ለሚንዎ ግርቢት መስሎ እግዚአብሔር መሓርሲ እታ ሙሴ ድማ ልሙነሎ ከጥፍኦም እየ እዚኦም ኣምልኾ ጣዖት ንዓይ ገዲፎም ጣዖት ኣምሊኾም እዮም ሙሴ ግን ስለምንታይ ግብፃውያን ካብ ግብፂ ኣውፂኡ ኣብ በረኻ ምድረ በዳ ኣጥፊእዎም ኢሎም ዝሳለቁልና ኣይኮነን መሓር ደኣ ኢሉ ኣምላኽና ጣዖት ስለ ዘምለኹ ከጥፍኦም ደልዩ ፍርዱ ዘይጎድል ምዃኑ መሓር ስለ ዝኾነ ግን ብሓደ ሙሴ ከዓ ምሕረት ክኸውርድ ከሎ ንሪኦ ካብ ሙሴ ጨኪኑ ዘይኮነሲ ኣምላኽና ፍርዱን ምሕረቱን ከርኢ ከሎ ንሪኢ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ሎሚ ኣብ ርእሴና መብከራ ኣሎ ኣብ ርእሴና ሕማቕ ነገር ስማዕ ብዙሕ ኣብ መንጎና ግን ብሓደ ጸሎት ጻድቕ ሰብ ግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ እሞ እዚ ዘለናዮ ወርሓት ድሕና ኣቢልና ክንፅሊ ናብ እግዚኣብሔር ከም ሙሴ ዝበሉ ደው ከብለልና ድማ ሎሚ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፋል ይኹነልና ምስላ ሕፅር ከብላ ናብታ በለስን እታ በለስ ስለምንታይ ተረጊማ እታ ቆፅሊ ድያ ኣገዳሲት ኮይና ኢልና ወድና ኣብየት ኣይኮነትን ቃል ኣምላኽ ኣይኮነትን እንታይ ዳ ክምህረና ስለ ዝደለየ እታ ኦም በለስ ብግዳማ ብቆፅሊ ዝለምለመት ፍረ ትፅበየላ ብሓደ መኻየድ ድዩ ኣብ በለስ ክወፅእ ከሎ ምስኡ ፍረ ሒዙ ክወፅእ ትፅቢት ኣሎ እዚኣ ግን ኣብቲ ግዜ ጥሜቱ ኣብቲ ግዜ ጉዕዝኡ ትፅቢት እናሃለዎ ከሎ ካብ ትፅቢት ወፃ ኮይና ፀኒሓ ፍረ ይፀንሓ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ኻባ ፍረ ይውፃእ ኢሉ ረጊምዋ ብኡ ከዓ ንኸይፃእ እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ንዓይ ንዓኹምን ግብርናን ምስልናን እንድሕር ዘይተሳንዩ ሐዋርያ ያዕቆብ እንታይ ይብለና ግብሪ ዘይብለ እምነት ብዘይ ግብሪ ሙት እዩ እዚኣ ድማ ልክዕኹም ስለ ዝኾነት እያ ኣመንቲ ኢና እናበልና ከለና ግብሪ እምነት ዘይንገብር እንተኮይንና ፍቕሪ ፍትሒ ሕያውነት ዘይነርኢ እንተኮይንና ሙታት ፍረ ዘይብሎም ኣመንቲ ኢና ክንበሃል ኣብ መወዳእታና ድማ እንታይ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ሞት ምዃኑ እዩ ዘርእየና ንኩልና ብምስልይነት ንእግዚኣብሔር ከንዕሽዎ
ኣይንኽእልን ናብ ካልኦት ክንትንትና ይብልና ናባይ ኣነ ብየለኹ ናብ ዘም ደቅና ጥቡቅ ገይሮም መሓላሊፍዎ ከምዚ እንዳገበርና ከለና ኣብ ሓሶት ኣብ ሓሜት ኣብ ፅልኢ ኣብ ምፍልላይ እንተሊና ኮይና ፍረ ዘይብላ ገረብ ንቤተ ክርስቲያን ንመፅእ ክንከውን ንኽእል ኢና ፃዕዳ ክዳን ንክደን ክንከውን ንኽእል ኢና ውሽጥና ግን ፃዕዳ ዘይኮነ ከምቲ ጎይታ ነቶም ፈሪሳውያን ልቁልቃት መቃብር ኢልዎም ብደጊኡ መቃብር ሪኢኹም ኣለኹም ተሸሊሙ ብወርቂ ዘጌፀ እዩ ኣብ ውሽጢ ግን ኣዕፅምቲ ዝመሽመሸ ሬሳ ዝሓዘ እዩ ስለዚ ብደገ ምፅባቕ ብውሽጢ ድማ ከምኡ ክመስል ይኽእል ኣለዎ እምበር ውሽጢ ክፉእ ደጊ ፅቡቅ ተኮይኑ ንኣምላኽ ኣይትዕሽዎን ኢኻ መወዳእትኡ ሞት እዩ ዝብለና ዘሎ ፍረ ክንፈሪ የድልየና እታ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ዘፅረየላ ምክንያት ድማ ንሕና ኣብ ውሽጥና እንታይ ሒዝና ኣለና ፍረ ክንፈሪ ብፍቅሪ ዝመላለሱ በቓል ኣምላኽ ዝነብሩ ብፀሎት ዘዘውትሩ ክንከውን ዝግባኣና ክንክነሱ ኣብ ውሽጥና ካልእ እንድሕር ሒዝና ሊና ኮይና እንታይ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:16 ኣሎ ቤተ መቅደስ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ልክዕ ከምቲ ኣይሁዳውያን ክርስቶስ ነዚ ህንፃ እዚ ኣሪኦሞ ተደኒቆም እወ እምኒ ርእሲ እምኒ ንስኻትኩም ከተፍርስዎ ኢኹም ኣነ ድማ ከልዕል ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ብሎም ከሎ ንሳቶም ቤተ መቅደስ መሲልዎም ነቲ ህንፃ መሲልዎም ኣይኮነን ምስ ህንፃ እሞ ጉዳይ የብሉን ጎይታ ትዘገድሶ ምእንቲኡ ዝሓለፈ ወዲ ሰብ ጥራይ ስለዚ ንሱ ክመውት ምዃኑ እዩ ዝነግሮም ዘሎ እምበር ነቲ ህንፃ ምፍራሱን ዘይምፍራሱ ኣይተርፎን ምፍራሱ ፈሪሲ ግን ብዛዕባ ይኮነን ዝዛረቦም ነይሩ ብዛዕባ ንሱ በጃ ክሓልፍ ምዃኑ ከተፍርስዎ ኢኹም ኣነ ድማ ብሰለስተ መዓልቲ ከተስጥየ ንሶም ከዝቢሉ ኢኹም ኣነ ካብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትንስኤ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፈሎም ነይሩ ንሱ ቤተ መቅደስ እዩ ንዓና ድማ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ቤተ ኣምላኽ ምዃንኩም ዶ ይትፈልጡን ኢኹም ብለና ስለዚ ከመይ ዓይነት ፅሬት ሒዝና ያለና እዛ ቤተ መቅደስ ኣምላኽና እዚኣ እዛ ነብስና ኣብ ውሽጥና እንታይ ኣሎ መፅኢ ጎይታ ክሰፍር ኣብኣ እንተዝኣቱ ከምቲ ሸየጥትን ተሻየጥትን ዓደግትን ሸረፍትን ዝነበርዎ ዶ ይህሉ ኣብ ሓሜት ኣብ ምፍልላይ ኣብ ፅልኢ ኣብ ሻራ ኣብ ተንኮል ዘለና ኣብ ስስዕቲ ዘለና ወይስ ወፂና ንሱ ዝደልዩ ህይወት ከምቲ ፍረ ተፀቢዩ ዝረኽበሎም ሰባት ኮይና ደንብር ብፍቅሪ ብሓልዮት ብለውሃት ብይቕሬታ ብንስሓ ዶ ንነብር ኣለና ወይስ ልክዕ ከምቶም ሸየጥቲ ተደርዲሩ ምፅእ እንተበለ ክደፍኦን ክኽዕዎን ዘተምኒ ህይወት ሒዝና ንርከብ ኣለና እዚ ቤተ መቅደስ ምፅራይ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ሎሚ ንዓይ እንታይ ይብለኒ ንነብሲ ወካፍና እንታይ ሽሙታት ኣለና እዚኣስ ንክስተ ኢልና ንካልኦት ነመሓላልፍዎት መልእኽቲ ኣይኮነን ንነብሲ ንዓይ በካ ኣሎኮ ግን ቀቢርና ኢና እምበር ጎይታ ዝሓተም ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉሂብዎ ይብለና እንጂ እዚኣ ገይረ ተዓጥዎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:16 እውን ንስኻትኩም ሰለስተ 16 ተሓንከም በቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:16 ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣብኹም ሓዲሩ ምህላው ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሕቶ እዚኣ ንዓና እኮ ንኹልና ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም ዶ ይትፈልጡ ኢኹም ህላዊ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ምህላው ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ኣብ ገዛኻ ጋሻ እንድሕር መፂካ ገዛኻ ገሰሪጡ ክሎ ስቃይ ትብልና ሓቂ ኣዴታትና ኸ ጋሻ መፀካ ከሎ ክትለዓዓል ኣሎ ክትፀርብ ኣለዋ ዋይ ክፀርፈና እዩ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ዳሞ ከመይ ንነብር ኣሎ ብሂወትና እስክንርኣዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍረ ዘለዎም ብደገን ብውሽጥን ክርስቲያን ዝኾኑ ሰባት ኮይና ክንርከብ በዓል እዩ ደግፈና ውሽጢና ንሱ ዝነብረላ ንሱ ዝብህጋ ህይወት መፅዩሲ ኣባና ዓረብ ሰላም ዝህበና በረኸቱ ዘፍሰልና እምበር ጋዕዚ ፀኒሕዎ ዝደፍኦን ዝኽዕዎን ዝሰጎን ህይወት ከይህልወና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደግፈና ሎሚ ንፀርየሉ ንነፅሃሉ ወርሓት ንሕና እውን ቤተ መቅደስና ንዓና ከፅሪ ንዓና ክነፅውዕ ንዓና ኣፍለይቲ ክንከውን ኢድ ፅዋዕና ዘሎ ጎይታ ሞኒ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን
زي سمون حماماتنا سجدتنا صومنا እግዚአብሔር አምላክ ይባርከልና ክብር ምስጋናና አምላክ راي كبرن مسكانا እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ወደና አቤል ቃለ ሕይወት ተስማልና እና በከሰሶም ቃለ ሕይወት ተስማልና ደቀና ድማ መመለሹ ወዳትኩም አወልድኩም ጸጉ ይብዛልኩም አብቤት አምላክ ተተኺልኩም ፍረና ፈረኹም ነቶም ነኻልኦ ዛዕቢ ዘለውን ወይ ካብ ቤት ድርሓ መምለስ ትኽትኮኑ ድማ እግዚአብሔር ኃይል ይሃብኩም ዘማዓልቲ እዚኣ أجمير زفت سمنا كبرن مسكانا أملاك يكون دخي منادو دهان مجمريا معلتكم يو أكنا زو بلكايو كلاي معلتكن طعمي مالتي مو سلام سلا أجمير أملاكنا سلام دما سلا زفت سمنا كبرن مسكانا نعيكون نزا حمامات كنسا قدينا إلهم تمنيم هو زي اللو أب حمام زي اللو بخالي نجر كيمة تعانقفوا له أملا جنانا عنا كله عنا هيبو عدما هيبو كم دسلا زاخا خبرنا كبر مسكانا نعيكم ما كنتي أملاخسي نحق سجدتي زدلي تباله نحق سجدت قينا كنسجد وعنا كنكون دما أبكار أملاخ تامان رقب اللي كون دما جابيري حق زنا ما بصلت كن عصمو ما يكن سترن كي تلقى سلام دس جابير أملاخنا سلا كل تمسكن زمعت ذيها سلا نحنا حمامنا زحمام كالنا سلنا تفوس زقسل كالنا نحنا نكبر المسكال وعيلكا كل واقعنا زغفل كالنا سومن كنستنتن بوك نحسد أبيتك نركب بكيخانا خمو كبر المسكانا نعخا يكون كله زو على صلاتن صومن سجدان دما أملاخنا سقات ريو السقات تقبلو قبرلنا نبانا متخلق أملاخنا كنتا نبلس فرد سان كلا اتابلس نحنا إنامو فرد سانم ليكون سنتايدا أبكن رحادة سلاسة سسا ميت سنة فرينا خنسان حكا اسرع حق زنا كنتا نتابيت مقدس زرحايا نحنا دم أملاخنا أطرينا وشتنا أنسه كم زنا بيت كذا خخبكنا لأن بيتنا مخدنا دم أملاخنا مقدنا مقدحان مقد سلام غيركا سلام أوتي تقدير كادما نصبحنا قدس وتقى نسجدان نصوم نصلات نمسكانا كنركب دما قدس فؤادك يكون لنا أب سماياتنا برابونا سنكا يقدس من قصرات فؤادك كم تاب سماي كوم دما أمدري يكون علت مقبنا لما هبنا احنا نتبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كفواد احنا ننبر افتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن نزل على نتكاي مؤمين اوزت يا مريم بنا قدس كبرين ملا سلامتا سلام لك له حلنا غرن قليخي بشقاهون نقليخي الرجاب يرتوات ويتا سراوي سلام لك له نسخي كابان السبرقتيخي فركر سهم برخيو قوم لتتسقى يا بيهر بساقيو اوفستي داسي والكي حتى ناصر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا وحرت لمن لنا امين جابير يقبل له سماي يعرق الراي بركم شات تقبرلنا لك سلام نخيد